Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Sam ke Presiden Draupadi Murmu ya ke National Sports and Adventure Awards arajal arpaulai hinin kesin. Ai khublai Menteri Rang Bado Narendra Modi ya ki priu ha ke jingrakhe ya ke Pravasi Bharatiya Diwas. Wan chingo unoyalam ke All India Congress Committee u Dr. A. Chalakumar ya ke Meghalaya. Bat kawe lama Menteri Ketenat Sports Meghalaya ya ke jingmare bandra ya ke Dongmusa jong ke Meghalaya Games arajar arpusa. Ka Presiden Draupadi Murmu kelasami ke National Sports and Adventure Awards arajar arpulai ha ke jingalang ke belalong hinin kesi Harashtrapati Bhavan. Na pedeng ki belayo ya ke Arjuna Award ki kentup ya unong ila kai cricket Muhammad Shami, unong ila kai chess U.R. Vaishali, kinong siat khnam u Ojas Praveen Diotale, bat ke Aditi Gopichan Swami, unong ila kai golf Diksha Dagar, bat kinong ila kai Kabaddi, Pawan Kumar bat ka Ritu Neki. Menteri Ketenat Sports jong kesoka pedeng u Anurag Singh Thakur bat kiwe di ki hek ki han sorkar kila don lang ha ke lang sam khusna. Menteri Rang Bado Narendra Modi ula ai khublai ki priu ha ke jingrakhe ya ka Pravasi Bharatiya Diwas bat ula ong bakane ka de kasi bayin kinmau buram ki jingno sinyang bat ki kam jeng kinong India ki basong basa ha ki ri ha ka leng ka perthai. Ula ong bakajing IT lut jong kinong India ki basa Shabari ha ka ban penne pensa ya ka tenrai umen barim jong kari bat kajing pen khlan ha kajing yadai paralok bat ki wei ki ri ka perthai ka long ka badai ban yaro. Menteri Rang Bado ula ong ru baki dangkup ya ka mensim kum kinong India bat ki pen khlan ya ka jing snow ya long ka wei. Chief of Army Staff u General Manoj Pandey ulayaro ya ke jingkut jingmut jong ki samla ke India bat ong bakilong ki atyar na kabanta ke jingkeu sha prang jong kari. Ha ke jingkren jong u ha ke jingalang ha Republic Day Camp New Delhi nin kasngi u General Pandey ulayaro ya ke jingslur bat jingshirhem jong ki NCC cadets bat ong ba ke jinglong renti jong ki bat ke jingshirhem ka aimen sem ya ki weiru ban wanra ka lawai ka babha ha kari. Ula ban rapru bakum kinong songshonong ki babha ni day bandon ki jingkut jingmut ke baskem ka mensem IT lut bat jing e jala ke jongkari. Ula kenturu ya ki bakin buram barabor ya kari bat penne ya ki tenrai jinglong babha jongka. La rakhe ya ka Foundation Day basapo khandai jong ka ICAR Research Complex for Eastern Hill Region umyam hinin kasngi. Habakren hakajing alang u Dr. BC Deka Vice Chancellor ka Assam Agricultural University ulaban ba nakabanta u scientist kampat biang tang ban chupin mi jingtho nekon hendrai hakajuk bamenta kari ka don kam ya ki technology ke babiang ki ba kinong rep ki suk ban pendon kam bat yo jingmentoi ru. Ulakan tu baka jingdon kam bah khamat e menta kalong banya snok tilang ban pen kalai ka rukam perkhan ka bayadai bat ka rukam tre hakarep karyang. U Dr. Himanshu Pathak, Secretary ka DARE, u balongru u Director General ka ICAR New Delhi, ha ka jingkren jong u ulaong baka Foundation Day ka de ka sngi jong ka jing aiman sem ka sngi ban ken mau bat le buram ya unong seng jong ka u Dr. MS Swaminathan. Bat menta kasngi laple ya ka auditorium balapan sa anam hakakarteng jong ka Dr. MS Swaminathan Hall kum ka jingburam ya uni urangba. Kat haduk ke bakut jong ke jing tap kerteng na kebentak election banjit unong mi khamat Sakaraja Sabha na Sikkim tang udorji sharing lepcha jong ke seng BJP u MLA ke Nathang Machong constituency ula let ban tap kerteng balapdiang ye ke jing tap kerteng da u returning officer ke Sikkim Legislative Assembly Secretariat. Kajing tap kerteng kalakut no hakapo lai baji chanmit hnen kasngi bat kajing bishar banya ikikot kisla kan long menta kasngi shipau tari ukulalung kot arhajar arpusa. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke Buan Lam Shapi ya ke Kubor. Unayalam ke All India Congress Committee AICC u Dr. A. Chalakumar ubala syak ban shet ban pet ya ke Meghalaya ulawan syakani ke jela ban ya kendu i ke nuyalam bat nongkit kam ke Congress kum juru ban pen kre i ke election syakayang dorba Lok Sabha.
hagani ke jingwan jungu u Dr. Chala Kumar ulale jungo ekarilum garo bat henen kasngi ulawan Shillong. Habakren Shakilat Patay Kubor, uni unong alam ke AICC ulong, baka ke bapaw kalong, baki pat ba kikimen bat ki angnut baka Congress kanwan pai biang hakabor, hakanik election, nakabantaban ay ke jing shakri baka jinsen shar ke basangan hakari barok kaway. Ulong baki pat ba kimmon ya ke BJP, bat ungit skem baka Congress kanyo jing kersan nakipat ba. Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs John Kamigalia uba Shaklir Wajri henen kasngi ula kawe lama ya kecing mare bandra ya kedong musa na kabanta ka 5th Megalia Games kabla sedang na Shillong SSA Stadium ban pinpoy Hatura West Garo Hills ha kaban pinlong ya kalumpung ya ka Megalia Games kaban long nadu ka khatsan tarik hadu arpau tarik menta ubnai kelankon. Menteri ulapan pau ke cingkemen banyo sedang ya ke Megalia Games dak batang ya ke dong musa bat IT ya ka ha unong mare bapau jong ke Megalia u Benning Star Linkhoi. Menteri ulong bak Megalia Games ketika lempung ya ka sports ke bahetam ha ke jela bat ukit bok kit riang ya baru ke nong ya ka bakin ya ka bha. MP ke Shillong uba Vincent H. Pala ulong bakalong ke aka ke badiaw bak HNLC ke haban wengno na ke jinge krenya sung kani ke jana mar bak sorkar BJP bak sorkar jilla kimshim kya wat habak seng kala terwahi daladi banwan shaka jinge krenya sung ulong bak sorkar BJP ke shupin I kum bak shimkya tangba kamle dakikam dak ba ainuk saru kum ke saskular bat ke NSCN IM ke basyukut tang ha ke framework agreement hadu menta bat kampen or longru ye ke jingkular kentup ye ke jingpen kala ye ke 6th schedule bat kiwei. Megalia AIDS Control Society, Max, ringkat bat ke office jong Deputy Commissioner Riphoi District, kilapan kut no hanin kasngi ya ke health campaign, ne ke jing jing sumar na kamenta ka kot ka kya, balapan long hakibenta bapher jong ke district, nadu ka khat nyo tarik urisau arajar arpaulai. Legit ban penlong ya ke health campaign haribhoi na mar bakane ke dai ke aspirational district but hakane ke jing sumar la kampai khamat bha sha ke jing rat deng khong ya ke jing pang HIV AIDS na lor ki wei ke jing pang jing shitom bala a jing sumar. Kinohikai ke IIM Shillong kila ai kublai kitbok ik samla puli jong ka PGP arajar arpulai hadu arajar arpusan ka Kashish Sharma ka Sagarika Bhaskar Panyam bat ka Sampada Dube kiblayo jing itu banyo ek scholarship na ka Aditya Birla Group na ka bentaka snam arajar arpusau ya ka nek scholarship la sang hak snam syajar khandai spa khandai pokhandai ban ken mau buram yau Aditya Vikram Birla bamkwai hadwat uplay unong yalam badan ke jing yu ichingai uba ke jing thmu jung u kalong ban aiman sem ye ke no yalam jong ki pateng bandang wan kini ke scholarship balaya biteng ban adak Aditya Birla Group kilong ki sakhi ban kershani ke samla puli ha ki jaka puli bapau baken la ban kinjo saka thong jongki Kisamla puli ke lapan pau ke jing sngongu ya ka Aditya Birla Group bat ki kot jing mutru ban pendon kam ya ke scholarship baki yo hakalanti ke badai na ke banta ban nang kam pentibit ya ki sap ki phong jongki. Kanang ban penti kena baki no tap vote Kitip ha shapan karukom tap vote u Deputy Commissioner ka West Janta Hills ulapentip baka Election Department jong office jong Deputy Commissioner kalapen long ya ke jing pinsai bat pensong tho pat ba haman laki jaka tap vote jong ke South League Assembly constituency ki baha apo ka West Janta Hills district nadu ka khalai tarik unok para arhajar arpolai Katu ka ni kubor kalakot ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong sababan up ya ki kubor na ka Daily Station ki banwan hakapor prabaji kani ka day ka Akashvani Shillong.